Berbijara Serukiya Demokratan Jigira Serok Kamala Harris beştari rexnekrina kampanya Donald Trump bu. Jiber kişandana ve ne u videoyan da serdana Serukiya bere li beşa şestanya Goristana neteveyi li Arlington. Çalakiyen siyasi duye beşede bi kanunun federal u rebazin Pentagone qedaqene. Uluma da serdana Trump de bi Carmen'deki Goristani re alozi derket. Harris de peyamekede li ser X'e efkeşe desnişan kır. Ka ez bizelali bejim seroke bere be rumetiya axa piroz kir. Hemu jibo peşedanek siyasiye. Trump berbijari seruptiye ye komari dubare kirku ev ser wexwendina xizm u malbatên leşkeran li Goristanê bû. Yên ku di 2021 de dema vekişîna Amerîka ji Afganistanê de êrişeke teroristî de hatin kuştin. He said to me, I'm not surprised. وان قلت دباويني تاب مرة حابة لبركيلا كريمة أفقد هزرا مدنبو من قلت بيقومان دبا من أوجبو بيشاندانا خوان نكر من حوجي بويتنا Kampanya Trump da xuyaniyek o videoyek hın malbatên wan leşkerên ku pişkirî didin serdanawî weşand. Ji senatore komarî Lindsey Graham de televizyona ABC'de hate pirsîn. Gelo ew bawer dike ku kampanya Trump hêla sor derbas kiriye. أس حزدكم لهم ولعنين بوياري بنيرم لخالا كو براستي جرينجا أوا أف معلبات نشارن جبال لاوازيا ريفبريا بايدن سردانا حسكريين خواه لغورستانا نجتماني بكن هزرا زيدبونا تيروري بكن هزرا سنوري وكري بكن 11 سبتمبر دي برب مفتي لسر evlekariya Sinorji Vali Colorado gotku ditina Harris ve çareseriya heri bi bandor ispat bike. Juvali hat pirsin gello ew nerina Harris u ya Trump çawa hevberdike. دیوار سنوری ترامپ پیشنیاز کری خاپاندنک مزنه و پوچکرنا دراوی امریکیانه لشونا دانانا برگریین جور بجور او بحثا دیوارک بدریجاهیا سنور دکه لارمانجا کاملا هارس او لکاریا سنوره بخرجیک هریکیم دروجا کارکرانده Harris li Michigan u Pennsylvania kampanya xwe domand. Roja sêşemê jî tîma Harris gereke karwanê ya binavê têkoşîna ji bo azadiya zayendî dide destpêkirin bi çalakiyek li Palm Beach, Florida. Kampanya Trump jî li Braselton, Georgia, Mesa û Arizona civînan dar dixe. Ji bo raporta Veronica Balderas Iglesias Özlem Yasak Denge Amerika.